ole India ram Christian te ti tu da na ana sakhop maya tu dang lai hian tin tu lai chau pon ni lowa hun engamati an dai te ta maro chu ti du da na hi aron hluar le thina India rama hian Christian na hi achep ma India ram hi sakho zalen naram tia soi thina ni a again democracy ram lian taka chuan sakho zalen naram ni si hian Christian na hi achep mai ani Christian na achep ba ka Christian ring tu te an chep ma state ten khata phei chuan sakho dang in le na dan te anan khapa BJP sarkar hian hindutwa aron kalpuya Hindu ideology anti mai hemi Hindu a India ram mai ni lo khovel pumpui hi Hindu rama chanti ran tumme kani a tin chati again Muslim te po in khovel pumpui hi Muslim uala siaman tuma Christian te po in khovel hi kan lalpa Iso Krista lal naramani ti in again Krista lal ber naramani turzia in chanchin thana sa takin kan awani chutiang kara chuan Hindu le Muslim te na an beiber chu Christian te hi kan ni a chutiang kara chuan Muslim le Christian te inkara buena hi chu khovel mun sang tam taka oma soingai lawa da taila Christian bi hemi India ram bi ka hian Christian bi te hi Hindu ho hian noksak min ti khop maya India rama Muslim te hian Christian te chunga hian anin luling lutuk lova min be lutuk lo chutiang kara chuan Hindu te ero chuan nasa takin min be ya chutianga India ram chunga Christian ron chep tan dan che eng tin chi age nia sarkar chu eng agin ye a in rola eng agana sange ti chu thlerin angai thawang o India rama Christian ti du dana loin tan dan hi hun sang le chan sang awanga lo thlenga nia abul thut ber chu hindutwa kanti mai Hindu nationalism zirti na lo lar chauta te sa khothak du lo na le Christian na chu namdang sa kho anga an mu na hian ashing na sa hle a abik takin India ram zalen nu kumsang kha zakwa somruk chau atang khan state ten khata sa kho in le khap na dan anti conversion law an siam tana Odisha le Madhya Pradesh state te chu he dan siam masatu an ni nge he dan hian tual chung mi tribal and Adivasis le namlian Dalits te sa khothak tur laka Christian te aron ti chep tana kumsang kha zakwa somkwa pariat atanga sanghi le pariat inkar khan kandamal rioj anti mai kha India marthang lama Christian ti du da narap thak per pakhatanga yani a achan berpo kha Hindu shoi tu pakhat tha ani awangin radical Hindu changkang hautem Odisha a kandamal biala Christian te chu nasatakin an beizuya biak in le intam tak ti chiatania mi sing chuang ral tlanin mundang an pan phani Hindu thu zir tu then khat chuan Christian sakhwa hi sa phau chomlu India nam ti phel dar tu anginan soithi tin Christiana in peto tual chung mi te chu an nam tau bulle an ritual te phatsan anga pu in Hindu sakhu alu tir le luina an kalpui tana kumsang ni le sompaliya Hindu Nationalism Party anti mai BJP aron sarkar nu khan Christian minority te be na thil ti te hi nasatakin aron pung chau le ti tual chung le khovel huap right group sang United Christian Forum te chuan antar langa state tam taka inkhom na shim khap na le pong po be na thil atheng fo to bok United Christian Forum tarlan danin kum khat chung ringot po in be na thleng hi zariat chuang lai athling to a hetiang taka a hluar chhauna chan berbo BJP le anthurwal pui pol sang RSS te chuan India ram hi Hinduram chau ni tura thirona Hindutwa ideology anvorlar chauna sa hle a he zirtiuna awang hian radical Hindu pol sang te chuan sarkar hriat puina hnuaya thamuan bik na nei angin anin nga ya minority te be an hre talovani BJP sarkar na state tam tak Uttar Pradesh Madhya Pradesh Chhattisgarh le Maharashtra a chuan sakho in thla khap na dan khau tak an man bel zela he dan hi tual chung Christian te le pastor te hek chiat nan le missionary te rin lel thil ngota an man nana man ani fo thina inkhom satlia ringot po bum na emo thlem na manga sakho shana in le puina tur angin an pu zui thim sarkar chuan rampo na tanga tan puina sum foreign fund lo lut konga Foreign Contribution Regulation Act FCRA dan atikho zuala
hei hian Christian Sakopol damdoi in zirna in le NGO tam tak tual chung mir thei le nam hnuai hnung chom dol tu NGO te sumnar a be saktana ma an la hlei thei tameu lovani Christian missionary te hian tribal le nam hnuai hnung te zinga zirna le hrisel na konga nasatakin ma an lo wala thina radicals te chuan heng mi te Christiana an impact hian Hindu vote bank an hlo tlat angin an hmu a chu wangin thlemlung oile nan le Christian te nena in mel mak tirnan Christian te hian inram le in namzia an lak sak cheu ti in dot thu an the dar chiam thina sa khodang ti du da tu te le beitu hek tu thil te hi police le thunei tu ten an ngai poimo zui du lo fawa atuar tu zo Christian te hian thiam lo an chang zo fo thin media lian te po in be na thleng te chu thup sakim sa khothak na anga pu na chau an vor la zok thina hetiang bo ro ka wang hian sarkar ron masa te laka BJP hnuaya hian Christian te him nei atlak niam pha na sa hle India rama Christian minority te be na le tharum tho na thleng laka hian sarkar lai pui central government le court te hian malak na sang an nei thina ma se chu malak na chu athok lok nge thok lok lo ti ero ngai dan sang tak ani thung Manipur buaina a kuki Christian te le meitei te inbe na chungchanga Supreme Court chuan nasatakin ma ala a High Court Judge Major wal omna Justice Jita Mittal Committee adina ral tlan te chom dolna le ral thuam lak sakna an vilzuya kumsang hi somni paruk thleng khan Supreme Court chuan Manipur buaina thu buai CBI le NIA ten an chui mek te tluang taka rel ani theinan Guwahati High Court nuaya Special Court siam turin arela sa khotla kap na dan anti conversion law manga Christian chung kuate le pastor te dota pu a hek na laka Supreme Court alo enroll fo to a kumsang ni somni panga a Uttar Pradesh sa khotlak na dot thu buai pakhata court chuan fin fiana tha a om lo chuan hek na satlia wangin mi an man got turani lo ti in thu buai alo nol sak to a minority te omna biala emo Christmas le hun pui bi ka sarkar chuan primary military force le police lian tak tak te tual chung biak in ven himnan atir chuak thina sarkar hnuai pakhata minority te dik na hna thok tu hian Christian Paul sang atanga complain lo lut te chu state sarkar sanga chui chiang turin order ape fo thina sarkar chuan dan le sai akeng ko thata tu ma sa khobi ka wangin kan thlei bik lo ti in khovel ma a chan na an siam fo ma se tual chung mun then khata ero BJP sarkar na state te hian sa khotla khap na dan thar an siam bel shat thunga hei wang hian dan le sai hi Christian te hup chep nan man alani fo thung India rama Christian ti du da na le be na sang laka hian nun na chan za chia hi officiala tarlan omchia lo ma se sarkar lai puin rampum huapin alaron tarlang hlom lo na chungin tharum thona a thlen na mun sang azirin chin chia na asang hle thunga chuti rualin tual chung boina lian zual le rights group te chin chia na atanga thi na thleng za tlang pui hi kumsang ni somni pathum me tha atanga kuki zo Christian tamna le meitei te inkara ethnic conflict lo chuaka khan official record le tual chung thuthang sang tarlan danin mi zani somni atanga zani somnga chuang la yin nunna an chan to a mi singa sangria chuang lai ral tlanin an om pha bok kandamal riot odisha a sangni pariat kuma official record danin sarkar chin chiana chuan Christian mi somthum pakua an thiani ti ina tarlanga ma se tual chung ko than le human rights group te ero chuan mi za atanga zanga chuang lain nunna an chan pha nge ni inan tarlang thung mi tam tak chu an chen na in ne na hal hlum an ni ya India ram puma kumtin Christian te be na thil ti hi apung thata kum sang ni somni palia incident zaria somthum pali lai athenga heng pastor tele inkhom be na sakli a hian mi sa hlum le vuak hlum zeu an om thin kumtin hian tual chung hun then khata mob violence awanga Christian nun na chan hi rampum tling khomin mi tlem te thi na tarlang tur a om reng chin India ram puma ti du dana le sa khothak khap na dan
sang awanga Christian man le shen mek hian tam to hle a khovel huap le tual chung rights group sang te tarlan danin kumtin hian pastor kautran troi tu tele inkhom kautran mi pui chungkwa thlangin do ta puwa man anni fo thina Christian Solidarity International le right group dangte tarlan danin kum sang hi som ni panga chu ringot khan India ram puma Christian zari chuang lai sa khotha puwa man anni a heng zinga zaruk chuang chu ukil le legal aid pol sang malak na awangin kum sang ni le som ni panga le sang ni som ni poruk chungin belin an chuak to a ma se mi za som atanga za som ni panga chuang zat chu tun thangin do ta puwa hek na awangin lung ina an latang mek nia hriatani state khirsual Uttar Pradesh le Rajasthan state hi Christian man tamna berania sarkar hian kumsang ni somni palia tangkhan anti conversion law kha anti khauzuala mai chana emo tual chunga emo sa khothak pui an ommia lo po in mi tu point dotin police complain an va the lut thei to a hei wang hian inkhom layaman chol layaman le pastor chungkwa te man an tam pha ema Rajasthana kumsang ni somni panga a sa khotha khapna dan thar an mana tang phei kha chuan khasom pariat chung lek inkhom na po tibuwa yim incident zasom nga chuang athenga pastor tam tak do ta pu aman an ni bok an mi man te hi bela chuwa ahar sat em chan po dan thar sang Rajasthan Uttarakhand le UP dan te a hian man an ni chuan man tok zok Christian khan mi ka thlep chengai lo ve ka ti lui lo ti in thiam achangani ti afin fia zok angaya sa khotha ka in pu a hek na hi non bileable anti mai bel thei lo shim ani ta ka wangin ko tin thu buai angai tua chung ringot po in tual chung Christian te chu thatam tak lung ina antang ma sathina hetiang do ta pu a in man reng mai hi ram puma a luar chhovio ma se kumsang hi som ni paruk February tha khan India Supreme Court chuan heng anti conversion law zong hi mishing dik na na le constitution akalem ti review turin ma an la a petition lu to sang te chu ngai tua me kani bok India rama Christian ti du da na le tharum tho na thleng laka hian sarkar le thu nei tu ten mi an man nge ya shem na po an peto ma se human rights group tele tual chung ko ran shroi tu te chuan shem na pe ka malak na hi atlem hreta atitu tam tak chu zalen takin an la chuak reng zo kani ti in sarkar in tha da na an soi sel thung kum sang hi pariata Odisha a Christian ti du da na rap thak tak thlenga khan sarkar chuan fast track court siamin thu buai angai tu a mi zasari chuang lai chu tharum tho na le in hal na konga man an nia ma se fin fiana tha a om lawa wangin azat ve aya tam ma chu chua zalen le anni tual chung shroi tu te pakhata langsar Monas Pradhan BJP MLA hlui le mi som pani dang te chu tual tha na le in beina a in nam noya wangin kumruk atanga damchung lung in tang turin thiam lo chantir an lo ni to a ma se anjinga mi then khat chu kot sang zokim belin achua zui le to thung kum sang hi som ni pathuma tanga sang hi som ni paruka Manipura ku ki Christian te in le biak in tam tak suam le ti chiat ani chung changa sarkar lai pui a chuina nei tu NIA National Investigation Agency le police te chuan ma an la meka kum sang hi som ni paruk thleng hian tual tha na ral thuam lak sak le pong po pe na thila in nam noi mi sang kha zali chuang lai tual chung hun sanga man an ni to a ma se boina anasat ema wang le ethnic tension asana wangin Commission of Injury lamin kumsang hi som ni paruk ma thleng khan court atanga shem na pui tling la mu chiang fak sarkar rikota tarlan ala om meu lo thung hetianga shem na amuan em chan po police ten khaibi an nei wanga ni bera tual chung hun then khata radical Hindu group te be na laka hian tual chung police te hian dot pu a sa kho thak anga Christian te hek tu zokha an tran fo thina hei wang hian atitu tak laka fir taka case zialu FIR a har fo thina tharum thona athen hian mob violence an ni hloma wangin mimal takin hemi hian atinge yani tia
กดมาอฟินเฟียงำตัวชุงคริสเตียนอันเคลมทีอันนุปุยเลฟาเตทงินเหล่าทอนนะอันในพาชีนั่นนี่อินเดียรามาคริสเตียนเตหีทารุมทอนั่นแหละตีดูดานัลกาเฮียนอันง่อยแรงปีกโลวะดานเก่งก็ทับจุงินดาวดานั่นแหละอินเวนหิมนั้นสตักอันกัลปุยชีนะคริสเตียนอุกิลรัวเตจวนโพลชังเสียมินโดตาปูอาพาสตอร์เลอินคอมซิงมันตกเตจูโกตาตลมง่ายนั้นอันดินปุยเจละสาขทักขับนาดานอันติคอนเวอร์ชันลอConstitution Cultura mi puite hek na laka hian Christian Paul sang te hian Supreme Court Public Interest Litigation an file nem hle a hei wang hian dan kal mang en non na thlengin sarkar an nor thei Delhi Mumbai Bengaluru le khopui lian sanga Christian te chuan kongpui dunga bel chana om mia lo le rem na zom chunga dodal na an nei fo thina India Rama National Council of Churches India NCCI le Evangelical Fellowship of India te chuan kumtin beina thlengchin chia na siamin khover hriat puina sarkar lian UN le US Commission of International Religious Freedom ma a an thlen thina hei hian BJP sarkar chu pon lam atangin nasatakin anor pha thina North East State Christian tamna Mizoram Nagaland Meghalaya Kaushan lian sang te hian tual chung buaina bi ka sarkar lai puithil ti an soi sel ngama ral tlan te chom dol na tur sum le pai na satakin an tho khom thi Manipura kuki zobia la ero chuan Meitei radical group te pe na la ka khan tual chung thalai te chuan an khuwa te an in le an biak in te hum him nan ral thuam ne na mai chana din hial an thlang ve thunga Christian tamzok abi takim India laili le marthang lama minority te daudal na berchu huat na laka mangai na ni an biak in halchiat nuwa po tual chung mi puite tan tanpui na le damdoi in na an tho chun zom reng na hian tharum tho tu te zirtir na adaulet na sa hle ni